Zi wanama kuzonosho hangu kuzinazuku yangu ti mrezi salamu nyansi pia kashe kairipari rana Marseille wanama hamade namna mjuwao namne hawanziro iliyo unu Faransa waja wakama ministro wenji harumae dawla ya Faransa shakwa japaru kana mvu kwa japaru tabisha wangu hamade woi ulio abaha woi ministro de l'intérieur ulio abaha Bruno Rotaillot gutabisha wangu wanji swafi Bruno Rotaillot gutabisha wangu wanji swafi mana Darmana hakayabo kajaparo tabisha wajeni wenji hamando yulio habaha ngamonao wakomori mahala walio ngwadungu wao ngwatabishi wao ngwazisoma kirtasi hata ngabo wazingarwa waluharmwa centre de rétention ngabo warejeziwa donc rijabanu leo rihadisi bazima rijue yeye ngarjo kufanya hata wakomori wastabishiwa mahala ndahu wakomori wajoka haruma hawa ya amani mananga mwanao Marseille wakomori wazingarwao nga mwanao Lyon wanao haruma ya mabisi we zingaro wakomori we watabisha Lyon wajao haruma mabisi wajarma ze tramwe wajarma ze TER ngwahimao we zisema wakomori wauzizo pia surtout ndo wadu no warabu we uzise contre d'identité heni utsona ngurengwa harejeziwa donc kan ali manjenge ula linge ula alange ula ngono donc ngartsao solution evanu mahalanda hubi yemkomori ya jokar mahawa ya unafasi ya mbavi ya jujua ya zunguli mbavi vatina ukana hatabishiwa entre Marseille na Lyon na Nice na Clermont na Paris uhulo kairinda ubinda huu mananga mjua ukana rais waiza barzabonze ulio abaha Bruno Rotaillot ngena hila swafi ngutabisho wa jeni haku ngamonao wakati Darmana yakaya kajakana hila hamando yi mana salamu alaikum mwana msho wangu Nasma DJ wakati ya Darmana yakaya ize hila kazjaka haku kabajaka hila haku wakomo wajeni kwa jaka utabisho haku parapori yawo ulio habaha no ngamjua ukana emanazinu zifanyishi hao zinundungu za kisiasa parce que waziri woi vanu ngemkinishia ukana ngwanzo ya jaya votiwa 2026 ngwanzo ya jaya votiwa 2000 harmeze kampanye zichao 2027 ngwanzo ya jaya candidat ya bungu prepare parce que vanu haini candidat ujoka wenda yo balia ye programu yahe donc era isoiza barzaponze woi Bruno Rotaillot oye programu yanzo ibalie ngwanzo ya focalize harmo wa jeni ukana yeye habunguze immigration woi ha mimi tive hawajeni wenji donc yonde politiki yanzo ya ibalie yode mana ya jihunra ya rengaze ndongozinu harmo politiki migratoire ya rengao wa wajeni watsona makaratasi watsona womieshi wa kibanu ya warengao ya watabishao ya wati harmo ze centre oui ngarjuwa sha walonizo ngwatabiha uswafi rani watsonizo donc waziri woi Bruno Rotaillot waingu fanyoze ngozinu handrongo za kisiasa zinongo za kisiasa parce que vanu ngwanzo ya joya voti wa 2027 donc inu de programu yanzo ya ifanye ngamonao inu e politiki wa yairumiao inu de politiki Zemmour ya kanio inu de politiki Marine Le Pen ya kanio halafuri hundu ukana Marine Le Pen ngena problemu harumwe sondage yahe mana hadunguwa ngena problemu za mahakama ya bwila electora yahe kana ushinda ya idunge haku donc Bruno Rotaillot woi ngutsaho ya renge
ngwahula donc era isiwoi ngurengweze point za Marine Le Pen ya renge ya jikaizie donc ya unise vo Marine Le Pen ya rohar matabu hifi haruma ze vote za 2027 donc wengo nzombohe za electorat zahe donc hajihunru haruma ya obligation ya tabisho wa jeni ya jibaze haruma yunu ya mbao immigration yafanyeze controle d'identité ya zingaro wa jeni watsona ula mienshi wa kivanu katsamba mienshi wa kivanu ya la makaratasi ya warenge ya wabehe ya warejezo muhawa na Afrika manatsi wa Komorodahi rama malien rama senegalais rama ivoirien rawa Komori rawarabu rema Algeri warengwa pia ngwatabishi wao donc inu ponti yanzo ya zingare harma programu yahe ya jambe ukana mimi sibe hawajeni wonji mimi tibunguza ya immigration parce que vanu ngasarma tabunziro mana heni problem zijiri ufaransa vanu wajeni ngwasunguhuja warihwazo heni tabu zijiriu faransa vanu yemjeni gutsomba kawende utuna kirtasi de tsunguri hwanizo donc inu ponzi yanzo ya zingare no ili maudu yaje yavotiwa donc tsikauja vanu reshelizizo wa Komori surtout wa Komori no wanama wa Afrika wa tahadhari wa juenro enamna wendao mana zenrongo kazitsinyangu hunu Faransa haini Mkomori utona ula mienshi wa kivanu ani haloha ya shingazija makaratasi ngutabishiwa ngurengwa zamvu have hende hashilo asarmo de centre de rétention harengwa hapewa zenrongo zishange tena mana harumwa inulwa immigration wa irenforce baishwa hurengwa kutsina hata wakati wa urenga avoka kutsina hata wakati wa urenga avoka ya hudaidie ngorengwa hubewa direct donc wa Komori surtout wa Komori haini mungu utsona wa uraia unu natifanya itwa shii najue heni mahala yenda o ya tahadhari mananga mji wao zetabu zilio Komori mananga mji wao ya maisha ya Komori ikamwe na Mkomori ya tawe maisha ya Komori ya jehunu ya jeta maisha he harudi harengwa babo harejezi wahula yabo ngondo yazidi zetabu ya kanizo donc wa Komori heni Mkomori utona ula urainya utona ula mieshi wa kivanu ani dala makaratasi na fahamu ya juwe ye mahala yendao surtout mahala hamanisi parce que pala nisi wala wajeni wangu hao Itali wenji wujidianisi donc ngwahima ubula garavala watabisha haini Mkomori utona ula mieshi wa kivanu Mkomori tena surtout na fahamu Marseille mana Marseille wazoukana wajeni ngo wenji ze kontroli ngizo zinji na referavi rirensi la balaba mgazija itswashiha fu ritsirohe haini rijua haini mahala renda o mananga mzeshele zizondo maisha ya Komori nga umadziro Komori hai Jamila Handisa bo Jamila mwana msho wangu mtukufu felicitation no heni siwa Komori salamu mon frère Isa siwa Komori narkeravi rirensi sheitswashi ekakutsina ula mienshi wa kivanu rijue heni mahala renda o rijue heni mahala retia mdu rifanya attention surtout Lyon zongo kazitsinya ngu Lyon ze contrôle ngizo zinji Marseille ze contrôle ngizo zinji Nisi zenongo tena kazitsinyangu sha narifikiri mbabi mana mimi rangun le Paris ngamushinga mu abale ala garoje zisao yemahala ndahubi zenrongo zilu hauwangu mbabi ye Mkomori yatsujo tabishiwa haku yonde sujet arrivé habano ritsa he solution
ya hewa nyanyasi watuna ulamieshi wa kibanu mahala wajoujua wayenshi hawarohe haunafasia yenda huu yengar solution hinri mimi tijofikiri demba fikira yangu maana mimi mwanansi mkomori haini mru hajabanu yatowe fikire yahe ijo ufai wa nyanyasi ijo rifai kairimbabi tizamba nro kairimbabi Paris rahana Nice rahana Marseille rahana Monaco rahana Lyon rahana Bressuire rahana Bretagne titsa uambabi njaba Paris kabati kontroli samba kaziti haku sha Paris ekahuroha ngawona titre de transport yaho ngawone navigo yaho polisi ngo vala hu valide au titashuli boma majali lizikadoza jali lizunga rezi prepara ngar sungu prepara ze erorije rijai ho Saint-Étienne titashuli karjadi waza donc au Paris ekanga one navigo yaho baishwa polisi ngo yabo bonjour monsieur le député Simon ekanga one navigo yaho ku valide yoka wangu mbabi ku kontrolewa uka kukarma tabuha ku rahane miji ya saya emana na Paris hinri hunu ndihoniyeshi huu miuruhana di Paris njaparo na mndu yatabishiwa zokoliti ono video juzi ya Gare de Lyon ya wandu wa mapolisi wakaukontrole sans papier shayo tside heni wakati shapari ekanga one tiki yaho ngoro honor ngo valide yoka wangu mbabi hobziswandongo za makirtasi emana na baizo Henry parce que Paris womji ngumhu parce que Paris ze problème ngizo zinji rahanizo mana hunu mapolisi ngwatsa haundu wa huzao msimhali ngwatsa haundu wa uwa wandu ngwatsa haundu wa brake wandu donc Paris hunu ndongo za makirtasi holihonde de mapolisi yoka wana ndongo wa titi njamba Paris tizamba ndrovanu njamba Paris wandu kwa tukabati kontroli shay kontroli yoka ye risk yoka hawa ngumbabi rahana Marseille rahana Nice rahana Monaco parce que Monaco mana Monaco hulande mahala owandu wala arma ze Italina hula wakujilia Lyon waunukana ungabo wajeni hakuwenji Marseille ndehelio wiyo donc wakomori na resi wakomori na rensi shetswashi rirensi wuguguru tijopara heni mkomori ulio iho yaje Paris bazenungu ngasijoka wangumbabi no manama Said Nsusomisa ngamto yefikira ya hangu ya howa nyanyasi walo na haruma ze tabu hizo ngarambao kairi mbabi hunu rahane mahala wasaya mimi siwono video nzima ya Gare de Lyon ndiyo bahi njaparona video ya saa tena eka huja Gare de Lyon huvalide etike bahi kuna utabishiwa aniketi hamandi miji ya saya ukana ngwatsungu zingara wandu uwetabisha wandu na yabo bwa komori na mjuo ukana haini mwanyanyasi ujoparisiwa harengwa habeho komori hende haenshi ye maisha madziro ya lokomori ya pungujo tabiha kana ushida estahimili mana kairi omkuhunu baisho ka tinanga mzambondro kairo mkuhunu kadoma janashi huu ekakutsina kirtasi rahana komori mana hunu ekakutsina kirtasi shayabo ngo ekakukoza ngwangaliwa bure ngabomba hindru ikuhamba aide médicale de l'État iyo wohangaliwa bure ekahukoza ngabo mwadi wohangaliwa bure enavigo woblibe mwatie na yabo komori ekahukoza kuna hangaliwa ekakujatoa mapesa donc
nguhundu wanyanyuho wa kuberge hundu mbahinruhuli ngoshido hufanya mbashi barua baishwa ketsu deklarewa ushindi huyenshi yabo mimi tijotsaua omyeshi wa hunu baishwa kutsina ula myeshi wa shivanu kadoma jana shiwi rana komori yode mana ni konseyeo wanyanyasi warensi shetswa shi warohe iho walio iho ikawa na fami hunu pari wajimbabi hunu mana hunu zendongo zoka hawa ngumbabi wakeravi warensi sheitswa iziro waranso guguru ukana mpaka Marseille hau mpaka Lyon hau mpaka Bressuire ngamtumnikani exemple ikawa depose dossier Paris hunikiwa EQTF hambauro harma territoire bahi hali doka ena bahi mijia saye na mtumia par exemple mahala hama molison ikawa depose dossier wando makirtasi hunikuwa EQTF yuka 3 ans yu hali fatuze habaha ilo 3 ans EQTF yabaha harma ze province zenrongo ngizonziro haku rahana Paris yonde sujet na kaujaniyo banu leo refikira bazima reshelizwa nyanyasi wa Komori watona ula mienshi wa shivanu ukakairi mje hunu Paris manaze longo ngizo hao wangu mbabi rerambuwe ukana darmana hakabala no wajeni kwa jakau utabishiwa haku shawo ya jabano abaha Bruno Rotayo wingonzo ya voti wa 2027 donc inde politique yanzo ibaliye ngonzo ya baliye politique ya hema immigrant parce que bano heni candidat wendo yo balia ya emploi du temps yahe yo balia ya programu yahe donc inde programme ya hebi waziri wa zabarza ndani ya bali yao haonekana kairi ya jibaze harumo wajeni eshirika maudu hauzisiwa e programu yahe yunu ndiyo ya johubalia ukana tive hawajini wenji ngamona ukaze centre de rétention izija ya haku wajeni ngo wenji ho yabuze ngo zibadiliha Faransa ya hali kaitsi hamanda abaha ngamramu wao ukana vanu Faransa baha katsina bezu watu si wajeni hakautsaha ya ruhunre mana isari hungu apaka sina bezu ya hatu ngonzorende zatu shavani unu kaidi razingara vanu narsiji hadalane na rabize kweli vanu imbeberu wehaba katsina bezu ya hatu wehaka na bezu wakati deuxième guerre mondiale yakautsaha wajeni wajiwenji mana Faransa wakofu wenji wajua fanyi hazi wabweza entreprise abaha Mfaransa hesa hunduzi wakautsaha harumasi wajeni katina besoin hatu ngamonao hata baishonga una dossier wale huve ho prefecture baishonga complet ngwatsungo hu refuse patsena tashatsonga ngwatsungo ni kamba ndo namba OQTF na bala baisho dossier ngyo complet donc utijo conseiller tsena defikira hangu mimi amiri mali kanga una dossier utsahema avocat hautsahe association wende wa depose dossier au préfecture ngabo mavoka wahu walonu Paris ngabo kwamba le Brusque oyoka Gare du Nord ngabo mwana mshohatu metromaliza wavoka mhodari ulo na experience ya koka Marseille na mjunda mumsai maliza ya mangali no dossier hanyu kakutsina mweza urenga avoka ngojo tsatsa association shamndriatsi la uzetena hamba ukana ngono prefecture daya yeche be dossier hebe shongyo njema ngejo rejetewa parce que Faransa abaha isa ibadiliha abaye Faransa katina besoin ya wajeni Faransa abaha rakatina besoin hatu haisa harundru ye mana abaha ngonzorende zatu yabobaishwa et dossier ngyo njema shabu ngujojua kuirejete donc yabo mheni mkomori wanzenda tsayo shikana mu prefecture na dunga ne dena avocat hauya dungane dena association mana quelque soit ngo una usiu zi circulaire za tolwa ngizo hauziro zi circulaire rotayo monoka hana to circulaire juzi hamba ukana ngudursise ani ngurendo hauziro et naturalisation hato circulaire tsena hakahuziswa juzar mashal ma plateau TV
hamba ukana baze shezuru ngujo regularize en point goutte ngujo regularize mbavi ntiti hardi hamba ukana tena ngujo beha wajeni wenji yabo na fahamu rijue namna rendao mananga mzashele zizonro Faransa ibadidiha hewanama surtundu wa Komori watsona womkanamu wa kibanu watsona omieshi wa kibanu wende haulutufu wajue namna wendao mana Faransa ibadidiha abaha zenrongo ngizo hama maore hale ka uzingarwa ngotsobewa direct ngotsore malasheni abaha ngizo hamada hunu ka uzingarwa ngotsoda hubewa kamkate direct nawe ka mkurupe wa Komori maisha lo Komori kayatsimangu idemana na kaujabanu kimanansi mkomori reshelezizane rijue namna rendao mana zenrongo kazitsinzir kasinyangu nzianiho ekakutsina sheikana muo numieshi wa kibanu ngotabishiwa tsuka ngotabishiwa bahi ngorengwa hubewa kamkate ngarona wezijiriu yo mahala pia ngarona wezijiriu Marseille ukanaze nogoka sinyangu ngarona wezijiriu Bretagne kanaze nogoka zisinyangu heni mkomori ya Parisiwa ngutsorengwa havewa kamkate ngamona wo Lyon ngamona mfahamu tena ye mabusi mtsudurenga bangwa heyao la loi ngeheyao harme mabusi ye zingaro wajeni ze convoiturage tena na mfanya attention donc wa mwanzo na bekana heni mkomori utsona ushekanamu nomieshi wa kibanu na rofahamu namna rendao rirensi sheitwa iziro bai Faransa abaha ibadidiha Faransa kaitija hale abaha mjeni ngutabishiwa mana kwa tina besoin ya hatu abaha kwa tina besoin hatu abaha ngamonao heni ndongoza jiri ngasogo hambo kana wende mjeni heni mreyara la hitwa watukwamba wende mjeni heni mreyafanya heni ndongombi za jiri ngasungo urihwazo unu si wajeni fadhalika sisi ritsona hata sheikana muo shakibanu yabo narudoka ulutufu rudojua namna rendao redo fahamu bai Faransa ibadiliha ikamruka tsina sheipemba ipande na rijue namna rendao bana harmazela karaizo kwa turi gole kwa tutseha kwa tufanya mzaha heni mkomori ya zinga Parisiwa ngutsorengwa habewa kamkate halafu tena ngamoshelezi zonro harma miji na ivumbo wa Ethiopia harma ragu Bretagne huja Bressuire huja Lyon huja Marseille huja Monaco huja Clermont huja hivyo pia kairimbavi Paris titsaua Paris kadoma jenashiwi rahane miji Ethiopia parce que Paris kanga onelambana vigo yaho uvalide ubiri ngobuliwa kututabishiwa haku shavani hatwari nziro hunu Paris ekakutsina sheika kutsina ena vigo kutsine batike ekakutsine batike yabo ngauharma problemu nziro haku sheka ngaone batike yabo zenogozaho ngazikonya ngo haku ngamzambo nro njamba Paris kabatsi controli sheka ndofanya difference harma miji pia kairimbabi Paris mana Paris polisi ngo una problemu zinji ngo una ndongo zinji za wahafidisha hunu emilahata yo minji rana miji ya saya paske miji ya saya ngarjo hamba ukana polisi kwa tina ndongo za ufanya yabo kawani kwamba hazamani yo ngo hafilia hata nobahi kaitisa wana hunu Paris polisi ngwanzo wazie wanroho zao msimu hali ngwanzo wazie owezi ngwanzo wazie wandu ngwanzo wazie mafujari yabo ngwana ndongozi nji za wahafidisha tusili wandu watone zipande baisho wambilo wazie ndonzo zipande sha ngaikao hawangumbabi paraporo ya hemiji ya saya donc unarkiravi na mkiravi heni mkomori
sisirsona mkonsi wa kivano ezipande rende hambabi na rende hambabi esheleba zenungu kazitinyangu parce que kahuzingarwa mungu jove hakamkate komori na abwe maisha lo komori nga umadziro na abwe kamrobe ha komori mungu jo tabia mane maisha nga umadziro hunu moya kairi hunu kadoma jana shiwi rahana komori hunu moya kakutina shipande shakumbumba nduhuli nguhundu ngukoza ngwangaliwa mana ngufainyiwa mbahindu ambao medicali ena vigo embatike ya upashia ngwalibao ambesiva la de 50% ngolibo ha moitié ngondo manyanyi hoba mna 20 euros au charge ticket kaiti sawa na komori hoto vola mna 20 euros ezenongo ngazika ha zero e maisha ngao maziro komori de manaboko na rifanya attention rifahamu rirenzi shitwa iziro reje hunu Paris ritsahe haini mundu ulena mwanyanya ujishida mberje Paris tujotsa uwambabi Paris rahani meji ya saya ngamza shelu zizondro njamba Paris kabatsi kontroli shaka iti sawa nemeji ya saya kaiti sawa na Lyon kaiti sawa na Marseille kaiti sawa na Monaco kaiti sawa na Bretagne kaiti sawa na Nice skaziti sawa hata ngabo difference ku parce que banu hata zamazahale hun yokire hu kujaliba tike hu beho komisaria hau beho handu wezi rojina wakakwa tuntu hakuka balanga wana problemi za kiritasi anizokazi wahafidisha haku rani miji ya saya aninga manzona bekana ya miji ya saya azenugozo kawziro haku zenunga ngizo hawziro haku donc wanama wa Komori na rifahamu rijue enamna rendao ba zenungu kazi sinyangu si wajeni ngartabishiwa haku si wajeni ngaroni kartuoni haditso jema donc yabunge bidiu rijue namna ya ujibalia rikane mundu mwema ya ujibalia rijujitia harma magozibi mananga mjoka na haini ndongo za jiri hunu yaboye mjeni surtout la utsone makaratasi ngusorengwa harihwazo yabunga mjuwao ukana haini mrutsona makaratasi uno abaha azendongo kazi sinyangu yabona rudota habari ba mbaikana muo ya hunu iyo ngyo muhimu haku embamyeshi ya hunu iyo ngyo mwisho haku ngamjuwao kana kangawe Ulaya Faransani kusine mbaipande yabo iyo ndongo nziro yabo fadhalika ikahurengwa ube hakomori hunde byenshi harumwa maisha maziro ya lokomori leo karna habandongo za siasa ngarambao sujet leo risoka habambabi enam rikaujare shelizizane sisirsone zipande rijue enamna rendao mana zendonguo kazi tinyangu ngamashelezo wana matsena wasone zipande warensi sheitwa shii wajue namna waruhao wajue mahala wendao wafanya attention parce que Faransa ibadiliha Faransa baha ikakutsina mbaipande ngotabishiwa ngamjua ukana waziri wa hizo habari za ndani wayulio habaha Bruno Rotaillot oui ngemziro manangu mana et politique ibadia l'immigration la chasse aux immigrés la chasse aux clandestins ngwanzo ya rengeiyo ya balio kana yule politique yahe mana yeye ngwanzo ya prepare ya jandi candidat 2027 harudisena na mashelizenero vanu zinundungu salam c'est le journaliste Mafid vanu zinundungu za kisiasa parce que haramwokana parce que le type il est pas bête harabokana Marine Le Pen est en difficulté harmaza sondage zahe donc oui Bruno Rotaillot ngwanzo ya gratte wana électorat chez les reines ya rengi ya tsanganyene zahe donc yabo automatiquement hajihundu hajibaze haruma et ma sans papier hajihundu haji concentre haruma politique ya et loi immigration ili maudu ya jonda presenter yo à l'assemblée ya jonda presenter yo harmaze meeting zahe ukana yeye e biga yahe habungize migration
nonga mjokana harma ze problème zilio très récurrent ze problème ziko vungulu haku kunu Faransa de ma immigré et ma migrant wo vungulu haku ma sans papier wo vungulu haku harma ze problème zilo kunu Faransa donc uye hazingaro pale u hazingare politique yo ya joka Marine Le Pen yo ni politique akorema shangu gratte ze electorat zahe yataganyine zahe ili maudu yacho votea donc yengu ono kana yinde maslaha yengo no kana yule maslaha ya unao de politique ya hema migrant donc ngwanzo ya profiter yabo ya ritowe certaine makritasi ya renge ya ribehe komori donc yabo na rende hambabi rijue namna rendao rirensi sheitswashi rijue kabanu karna ujua rende rijue rifahamu namna rendao sijopara wa Komori Larma zensanansa Lyon na Marseille na Nice na Monaco wajehunu Paris zendungu ngazikao hauwangu mbabi zendungu kasibu na uziro haku njaba Paris kabati contrôle d'identité chakaitia mademiji ya saya parce que hunu ikanga onebatike yaho ikanga onebana vigyo yaho valide wokutabishiwa haku hama de miji ya saya hama Nice hama Monaco hama Lyon hama Bressuire hama Bretagne ni miji ya saya parce que miji ya saya ma police kwa tina ndugu za urende haku donc wajihundu wajifocalize arma hiyo shaunu Paris ze problème hizo zinji za afilishe police donc uzeno wajihundu kana ngabo wangu mbabi ntiti sinanga mzamu mbabi ntiti par rapport miji ya saya donc abati joparo wanama walio wanashohangu wanama walio miji ya saya kangona wafamiza hunu wajihundu bazeno ungizo hawangu mbabi wafahamu ba Faransa ibadiliha ba maisha loko muri ngauna nkutsu maisha loko muri ngauma zero eka warengogo wa Komori ngojo tabia haku mana zinungu kasisinyangu Komori donc wafahamu wajue namna wendao wajukana hun kairi kado majana shiwi ueshihu nukakutsina ikana ushikana mu rahane miji rahana Komori donc wanama wa Komori yende sujet ya leo rakabjari hadi Simbavi reshelizize wanyanyasi watsona omieshi wa kibanu ani de baipande wafahamu wajue namna wendao mana Faransa ibadiliha si wajeni kartsu waniha hadityo jema si wajeni ngarangaliwa unai donc wanzao mbahinro bao bukemisere wazingare yabo waritabishe wabehe wangu ho harmazensi zao nonga mjua ukana izenti za Afrika zanunguka zisinyangu maisha katimangu zanungungi zonziro yabona rifahamu haku rijoina mna rendao rijuo kana banu karna ujua rende rijuo kabanu karna ujua rinjie rifahamu ila lua bangion zianihu ngetsahao wandu watsona makaratasi wandu wafahamu senana rifahamu ba Faransa ibadiliha surtout des ministres de l'intérieur Bruno Rutailleau Katsuona Hajema wajeni ngwatabishwao wajeni kwatia mahali ngamunao ngwanjiao hata muhazini warongwa wangu witabisha wangu ngwanjiao heni mahala walo mwafrika utsona ipande yerengwa itabishiwa na hizo hali katika ukiri hali hojo kana mbaipande kufanya mbahazi kujaporo tabishiwa sha abaha zenrongo zibadiliha les situations kaitia mahali les situations ibadiliha donc wanama wa Komori surtout wa Komori hamandami na rifahamu rijuwe namna rendao baadhi hekeni ujoparisiwa katina makaratasi nguchope kwa Komori ngucho tabishiwa nunga mjuwao kana maisha lo Komori kayatimangu nga mjuwao
ye hawanziro iliyo Komori ukana kaitsi yangu rende haulitufu rijue namna rendao rijue namna rohao hatati johamba ritsohe haku ribashe mundani mana maisha zenongo kazi nyangu Faransa ibadiliha donc rizikaujabanu wangu waishelizizane henamna hawa nziro iliyo Faransa enamna imjeni yangaliwao nai enamna imjeni ya tsou bushiri wa mjo mwemabanu mana abaha kwa tina bezo hatu narambeze kweli abaha kwa tina bezo hatu wajohanza rende zatu waisa wale mwanasi shabanunu kaidi ritsungu ufanya donc yabwaji mungu wazingara yabo heni Mkomori usona mbaipande heni Mkomori usona makaratasi ngurengwa hatabishiwa donc na reshelizane rijue enamna rendao heni Mkomori usona mbaipande yafahamu yajue ba ikahazingarwa ngujorengwa yabehwa wala kana umunda wakati yarenga vuka ngani mweshelezo nindro Marseille ngabavuka ukohamba metro maliza uo yosaidia wangu watsona makaratasi Mwenyezi Mungu jomja zaheri ya mbushiri courage njema Paris ngabavuka ulohunu uko parwa Stefani uo yuka Gardinori wambwese vala Juif Tunisien wavuka swafi yosaidia watsona makaratasi ngabone association ya Omar Mirali wawosaidia wangu tena eshele kangambo mrulu na bezo ya association yende ya waone mbwatila uze ekango do prefecture yambe ngodo ya déposer dossier nda yaeche bange jo rejetewa nonga monao kana ya EQTF abahangyo 0 parce que hale kauroma EQTF doka 1 an abahangyo 3 ans haruma yelwa immigration we haja i badilize ndongo pia donc wa zenongo emrujeni utsona ba makaratasi zenongo zo hau 0 donc narifahamu rijue namna rendao basi wajeni ngarangwali wao karti ditso karswangaliwa haditso jema kunulaya ni ya Faransa donc tijo conseiller tijo antujunika conseil tijo nika fikira heni manama ulo haruma tabu ya mbaipande ya juwe namna ya rohau bazanongo kazitinzi kasinyangu ya rensi woguguru kana angamwendo ba ikaparisiwa nguchukaruma hatori ikaparisiwa nguchutabishiwa nguchuke wa Komori ende alilebe manekabe wa Komori nguchutabiha mana maisha ya Komori ngayo maziro wa Komori narifahamu ba Faransa ibadiliha wa Komori narifahamu ba Faransa kaiti Faransa kaiti jahale na rijuendo enamna rendao ba maisha kayati mangu Faransa zenongo kazitinyangu wa Komori ngwatabishi wao wajeni ngwatabishi wao wasona mbaipande yabo wangu na wajue enamna wahini mbotsona mbaipande na jue namna ya rohao na jue namna endao na tahadhari parce que karengwa ngujutabishiwa abaha Faransa urende hamama yoti hata ujo parisiwa ngosorengwa unde utilarbo ya mvuvu ube wakamkati wende utabishiwa yode manaka ujavanu leo njento fikira yangu kama laada mitu javanu kimwanatse Mkomori sitowe ra'u ya hangu sitowe fikira hangu balalaka gabojoishia jokiri yimfai ka solution hene mbotsona kirtasi kairimbavi ngamzambonro kairimbavi Paris rane miji ya sala mana Paris kangaone na Vigo ubiri wokutabishiwa rijiwenro si wajeni enamna rendao rijibalienro rijibalia mastehi mana karitsi umjomwema hunu Faransa wa Faransa baha warikaushia kwa tina bezo ya hatu ngwanzao rende zatu shabanu linugiri razingara donc yabo tijo nyasuya
wanama wandu wafahamu rende hambabi rikane mudu mwema hini mbuto namba makirtasi ya juwe namna endao mana zanunguka zisinyangu mjeni ngutabishiwa wai waziri wa hizabar zabonzi zandani uluvanu poro kupara Bruno Rotayo ngwazolea vote wa raisi donc siasa ya ibalia do wajeni ngwanzo maudu ya programu yahe yambukana habunguza immigration yabunge bidiu wangu wafanya attention wasifanye betizi mbatika netwashi mriajo mahala walo hatorinziro mrajo mahala walo amani mratso jipwa jau hende pande harengwa habaiziwa halo hakamkati ikamruka sujua zenzia mruna tsirohe mraba konda nyaye balalla kamaudu ijukiro musizoniho zangozi shanje kamwa benze nizimujala wakibaraka usoniho wajeni watsudetabishiwa yabo tsina ukamleha ku imwanyanyi soka ujavanu nishelezokana narfahamu basi wajeni ngartabishiwao si wajeni heni mjeni utsona mbaipande utabishiwa Faransa ibadiliha Faransa kaiti jahale mruna juwe namna yendao yabo sina ukamleha ku yabo tsimrea nize salamu ngarjonana uswasa tena Mwenyezi Mungu jale usoniho zendrongo zibadilihe ze kontroli zikahuwa ngumbabi mana zanunguka zisinyangu wajeni watabishiwao wajeni atoniha hadisojima yabo assalamu alaikum.